nastavljamo danas. Sad sam odmornija, ja se ne mogu mene pratiti. Ajmo da pomenimo. Pa sad prošli čas je bila tema kiselosti i baznosti, što mi je bilo jako zanimljivo. Pa smo pominjali malo detaljnije namirnice i to kako one reakcije. Sad smo rešili, šta je to? Šta to znači kiselo, bazno? To znači u koja je pH vrednost našeg tijela. Razgovorili smo o tome da pH vrednost koja je oko 7,35 smo rekli do 7,4, da je to ta zdrava pH vrednost tijela. Mi znamo kojih je više reakcija u našem tijelu, odnosno na to kolika nam je pH vrednost. Ukoliko je niža, znači da je tijelo u tom zakiseljenom stanju. I rekli smo kako to da rešimo i koliko treba da unosimo na primjer namirnica koje izazivaju bazne reakcije i koliko treba generalno da se bavimo životom koji izaziva bazne reakcije kako bismo bili u tom, da kažem, balansu. To jest, rekli smo da je oko 70 do 80% baznih namirnica u telu u stvari je to što je zdravo. Da vučemo telo kao bazne stvari. Tako je, 80 prema 20. 20, da, a rekli smo da je okej da to bude malo manje, ali da ipak nadvladava, čisto da bismo polako krenuli ka ispravu. I šta smo rekli? Koje su bazne namirnice, koje namirnice stvaraju baznu reakciju, koje namirnice stvaraju kiselu reakciju? Pa rekli smo za sve proteine životinjskog porekla da stvaraju kisele reakcije, sem kod onog G maslaca i obranog mleka. Onda smo pričali, to su u stvari one koji ima najviše kiselih reakcija. Onda smo pričali o voću, kod voća smo rekli bobičasto ima te umerene kisele, svo ostalo voće izaziva bazne. Kod povrća smo rekli da u principu povrće svo pravi bazne reakcije. Imali smo isto kod orešastih plodova. To znači da orešasti plodovi prave u suštini umerene reakcije, to su umereno bazne. Pa, umereno, u principu najviše umereno kisele stvari, ali ima neke koje su bazne. Da, i rekli smo da rekli smo za žitarice, da postoje žitarice koje stvaraju samo bazne reakcije, tu smo oni prosu navodili kinovu, helju smo rekli da je ono umereno. Amarant. Amarant, da. Da, dobro. Pričali smo o semenkama i tu smo rekli za susam i za kako se zove, bože, šta mi je, pinjole. Da su pinjole glavni, da su oni apsolutno da izazivaju bazne reakcije. Šta još imamo od namirnica, sad sam se zbunila. Imamo, rekli smo, voće, svo voće. Smo rekli da sem ovih bobičastih, da. Da, onda imamo mahunarke. Mahunarke, da, rekli smo da su isto bazne. Umerene kisele. Da, tu umerene kisele, ali bazne su one koje su sveže, recimo. Da, to smo rekli za... Pasulj, sveže. A to smo isto pomenuli za generalno preteranu obradu orešastih plodova, da mogu da se u procesu ustaljavanju i to da promene to. Da, ako se tretiraju, znači sve ono što se izgleda termičkoj obradi, ono postaje kiselije, znači gube se, čim se izgubi nešto iz sastava namirnice, odmah imamo određeni nedostatak i to je normalno. Dobro. Da, to smo rekli generalno i za to i za sušenje recimo voća, to skandiranje, ponovno konzervisanje, rekli smo konzervisana hrana i pričali smo o psihološkom stanju koliko utiče i kako je to aktivnosti, da kažem, utiču na baznost tela. Znači, ako imamo emocije koje su loše i ako se danas emocionalno loše osjećamo, ako smo napeti, ako smo ljuti, ako smo pod stresom, ako smo u nekoj tugu ili raspoloženju ili bes, onda naše telo stvara kisele reakcije. A kisele reakcije stvaraju veliku koncentraciju slobodnih radikala, a slobodni radikali opet zajedno stvaraju i otpadne kiseline, znači i toksine, znači dolazi do intoksikacije tela. I to je taj problem kod tih preteranih kiselih reakcija koje se dešavaju u našem telu. I naravno, kao posljedica toga, mogu nastati određene bolesti. A rekli smo i koje bolesti mogu nastati.
Znači, to je sve jako bitno da imamo taj dobar balans kiselih i baznih reakcija. I rekli smo isto tako koji bazni minerali neutrališu te jake kisele reakcije koje su posljedica neke hrane ili nekih emocionalnih stanja ili nekih stanja iz okruženja, znači kako okruženje deluje na naše telo i na naš um kompletno i koje reakcije može da izazove. Pa smo rekli da recimo... Kalcijum, natrijum... Da, kalcijum, natrijum su bazni minerali, oni neutrališu te kisele reakcije, ali imamo onda, možemo ući ako je to preterano, ako su preterane kisele reakcije. Uzmemo recimo da imamo lošu hranu, da imamo loše emocije ili da kažemo emocije koje nam daju loše raspoloženje, uz to imamo loše okruženje, mislim na okruženje fizičko okolo, da li je vreme ovako ili onako, i tako dalje. Uz to nemamo fizičke aktivnosti, nemamo dovoljno sna, mi ćemo imati ogromnu koncentraciju tih otpadnih kiselina i slobodnih radikala koji će napadati stalno naše gene, napadati našu ćeliju, napadati naš imunni sistem i naravno možemo ući u određeno stanje, disbalans u organizmu, što proizvodi jednu posljedicu razboljevanja. Da li je to mlađa osoba ili starija osoba ili osoba srednjih godina, svejedno. Znači, kogod ima takav jedan stil života ili prosto ne vodi računa o sebi i ne voli sebe, možemo reći, jer ako neko ne vodi računa o sebi, znači da on i ne voli sebe. Ja nikako ne mogu da razumem ljude koji jednostavno rade protiv sebe. Kako? Može da uradi drugačije, ali ne, on radi protiv sebe. A zašto? Zato što je ušao u zavisnost. Zato što je stvorio naviku lošu i ne može da je se tako lako otarasi prosto ili da je izbegne. To je to, zato moramo da malo povedemo računa više o tome i da stvarno razmišljamo o sebi. Imamo li mi naše vrednosti, imamo li mi nešto što treba da kod nas promenimo, možemo nešto da promenimo, možemo, kako ne možemo. I ako to uradimo, onda ćemo biti sigurno popravit ćemo naše stanje i manje ćemo se razboljevati. Jer stvarno je kritična situacija. Najnovije istraživanje govori i to da počinjemo u Srbiji uopšte i na Balkanu, ali mi smo ovde prednjačimo i prvi smo po broju brzih umiranja. Znači, brže se umire nego ranije. Ljudi, znači, praktično brže se razbole i onda brže i umiru. To što je život produžen, pa to ne znači ništa ako ćemo mi biti iznemoćala bića koja će jedva da hoda i od nekih 45 i 50 godina, pa da doživjeti možda 70, 80 i tako dalje. Ovi što imaju 90 godina, to su sve osobe koji su imali bolji život, koji su jeli bolju hranu, koji su imali manje stres i tako dalje. Ali kako idu sada nove generacije, život će se sigurno skraćivati, tu nema dileme. On će se podržavati putem tih terapija, lekova, dijagnostika i tako dalje, ali nije to život. Nije efikasan. Znači, nije efikasan. Život, čovjek treba da bude vitalan, dokle god može da živi, znači da bude vitalan i da se kreće i da sam sebe obslužuje i da nije propao, da nije oronuo. Naravno, u skladu sa svojim godinama, ono biološko jedno starenje, to je okej, ali ovo starenje kako sada ide, to su sve veće broj iznemoćalih lica koji se nalaze kao invalidi ili su po domovima starih i tako dalje, pa i mladih ljudi ima puno koji su bolesni i tako dalje. Tako da, dece, nije dobra situacija. Ljudi sve mlađi ostane stvari. Tako, znači, brzo stariju. To su one telomere o kojima sam spominjao u početku. Znači, skraćuju nam se telomere i mi brzo starimo i to je taj problem. I onda smo govorili o postu, je tako? Da, pričali smo o vrstama posta i o tome šta u stvari znači post. I napomenuli smo ono da, na primjer, postoje vrste posta koje uopšte nisu vezane za vjerske običaje i rekli smo da postoje vrste posta koje nisu vezane nužno za skidanje kilaže, nego to za takozvano čišćenje organizma, kažem. A isto smo rekli da smanjivanje hrane za neke ljude u stvari znači post. I taj post se uglavnom za gojazne ljude sprovodi. To smo rekli ono postepeno izbacivanje, u stvari količine namirnica, a ne neke vrste namirnica. Tako je, u post mora da se ulazi postepeno, ne naglo, posebno kod osoba koje su
previše gojazne, ekstremno gojazne, znači ne treba da gube težinu brzo, nego da to ide polako, lagano, jer obično se telesna težina ne dobije tako brzo, znači ne može za mjesec dana da neko dobije sad 10 kg retko. Može ako postoje neki poremećaj u metabolizmu, ekstremni poremećaj, onda ok, ovako ne. Tako da, znači, post je bitan, post je potreban, važan u održavanju dijela, znači, da li treba da jedemo puno ili malo, ne treba puno da jedemo hrane, nego malu količinu hrane, zavisi koliko se trošimo. Ne možemo mi jesti puno hrane, jel? Ako nemamo nikakve aktivnosti ni umne ni fizičke, i samo sedimo i tako nešto, ne radimo ništa ni fizički ni umno i sada jedemo isto. To je jako bitno. Znači da uzmemo hranu u skladu sa našim aktivnostima i da ne bude uvek isto. Dobro? Dobro, znači sada želeo se da pričam malo o mleku i mlečnim proizvodima. Da, to. Evo, mi ćemo govoriti o mleku i mlečnim proizvodima, ali o ovom mleku koje nam se sada nudi. Zapravo, o mleku koje se prodaje u prodavnicama i marketima i ostalim objektima za prodaju. Znači, to je to mleko koje je pasterizovano, homogenizovano, gdje se dodaju neki vitamini, možda neki konzervansi i tako dalje. Znači, govorimo o tom mleku, ne govorimo o onom mleku koje se nekad pilo, i ja kao dete sam pio to mleko, kada su krave pasle travu, kada su ovce pasle travu, koze sada i dalje pasu travu i jedu lišće, možda je to mleko još uvijek bolji izbor, ali sada kada krave više skoro ne pasu travu, nego uzimaju hranu koja se daje kao i svim ostalim životinjama, znači hranu koja sadrži koncentrate razne, koja sadrži u nekim slučajima se dodaje i u hranu se ubacuju i hormoni radi bržeg rasta, daju se antibiotici, znači nije to prava organska hrana. Ima sada neki kao organske hrane, to je organsko mleko, ali kada sam konsultao neke stručnjake, i oni su potvrdili da to nije baš tako sve i da, znači, skoro da nemamo, osim onog dela gde se krave hrane tim prirodnim namirnicama, znači izlaze na pašu, da mi rijetko imamo sada mleko tako kao što je nekad bilo. Znači, govorimo o ovom mleku. Dakle, to mleko je pasterizovano. Šta znači to pasterizovano? Pasterizacija je zagrevanje mleka, odnosno termička obrada, mleka ili bilo kojih drugih namirnica, na temperaturama negdje među oko 80 stepeni na prvoj pasterizaciji i imamo drugu pasterizaciju negdje među 120, 130, 140 stepeni. Kako? Znači, šta se tada dešava sa mlekom? Prilikom pasterizacije mleko izgubi vitamine kao što su A, E, D, K2. K2 to je vitamin K koji se jedino nalazi u namirnicama životinjskog porekla. Znači, mi imamo onaj vitamin K koji se obično nalazi u povrću, najviše ga ima, ali imamo i vitamin K2 koji je isključivo se nalazi u namirnicama životinjskog porekla. Znači, to je sve skoro smanjeno na minimum. Znači, nemamo te vitamine više koji su bili u mleku i mlečnim proizvodima pre pasterizacije. Šta se još gubi? Gube se enzimi. Među njima enzim fosfataza koji je ključan i važan
za ugradnju kalcijuma u naše kosti. Znači, i on se u dobroj meri izgubi. Kada budemo govorili o enzimima, vidjet ćemo šta to deluje i uništava žive enzime. Među njima je povišena temperatura. Ovdje je temperatura dosta visoka, znači preko 100 stepeni i skoro da živih enzima više nema. A taj enzim fosfataza je isto bitan, kao i ovi vitamini A, D i K2, bitni za ugradnju kalcijuma. I to jeste razlog, kada budemo sada govorili dalje, zašto je problematičan kalcijum iz mlijeka. Iz tog razloga možemo posmatrati mlijeko sa aspekta kalcijuma, minerala i vitamina, sa aspekta proteina, sa aspekta masti i sa aspekta njegovog dejstva na čovjekov organizam po pitanju strukture. Evo, kao što sam rekao, znači, pasterizacija je problem. Vidimo da se izgubi mnogo šta tu, a ostalo isto se verovatno gubi i ostali minerali koji se nalaze, a ovo su ključni minerali i vitamini. Znači, nemamo tu ni mnogo ni magnezijuma, nemamo ni drugih minerala i to je razlog da je mleko koje, znači, je pasterizovano lošije kvaliteta. I imamo kalcijum koji ne može da se ugradi, jer nemamo fosfata. Znači, kalcijum mi imamo sada u mleku i to je dovoljno, puno ima kalcijuma u mleku, to je tačno. Ali kako? Ako imamo nešto u nekoj namirnici, evo to ćemo ponoviti, moramo da imamo jednu sinergiju. A šta znači sinergija? Znači da nešto pospešuje ugradnju ili ubacivanje nečega u određeno mesto. Da sarađuju. Tako je, znači da sarađuju. Saradnja je bitna. Ovde mi nemamo tu podršku, prosto rečeno, drugih stvari. Ako je sada ovde najbitniji kalcijum nama za ugradnju, mi nemamo podršku. Nemamo magnezijuma, nemamo ove vitamine koje sam spomenuo, nemamo druge elemente, mangan je recimo isto bitan i tako dalje, cink. Znači, to je taj problem. Šta je još tu? Imamo mleko koje se homogenizuje. Šta to znači homogenizacija? Homogenizacija je razbijanje velikih molekula masti u mleku i pretvaranje u sitne molekule. Kada se to desi, onda imamo tu mast ili kajmu, kako se zove, onda se to razbije, ta masnoća u mleku i mi praktično, kada skuvamo mleko koje kupimo u prodavnici, vidimo da se gore upati samo jedna mala paučina, nema veze to sa kajmakom. Znači, ranije kada sam ja bio dete, to je bilo sasvim drugačije, se upati ovakav sloj. Da, jednom sam kuvala domaće mleko. Tako je. Znači, to je to. Međutim, ovo se sada razbije, homogenizuje, znači pretvori se u sitne čestice. Zašto je to problem? Zato što te sitne čestice se bolje lepe, te masne čestice se bolje lepe na krvne sudove. Videli smo kako izgledaju krvni sudovi i videli smo kad dođe do upalnih procesa na krvnim sudovima, kako se te masnoće lepe lakše kada se ošteti krvni sud i one se prosto zalepe, zato zajedno sa onim solima, raznim kalcijumim solima, pa onda natrijumim solima, nitratnim solima, pa drugim vrstama tih oksalatnih materija iz povrća, recimo imamo oksalate, isto oksalnu kiselinu koja stvara oksalate i onda imamo jednu lošu kombinaciju svega toga, kao da nam se to sve nekako skupi, slepi zajedno i imamo te jake kalcifikate, te plakove koje se stvaraju na krvnim sudovima. To je taj problem. Znači, to može da se desi u ovom slučaju da se te LDL čestice, sitne čestice, to su one kolesterolske čestice, LDL, lakše zalepe nego kad su
veliki. Znači, to je posljedica te pasterizacije. Pa ako nešto može da traje 3-4 meseca, onda znači, možemo se pitati da je tu nešto učinjeno. Mleko, ako ostavimo obično mleko, prokvalno ga ostavimo 2-3 dana, gotovo je. Znači, ukiseli se. To je taj proces. Ovde je to sasvim drugačije, može da traje kako hoćeš. Kada govorimo sa aspekta, ajde da kažemo, kada smo počeli oko kalcijuma, da tu to završimo. Znači, tačno je da kalcijuma ima u mleku. U 100 ml mleka ima negde oko 120 mg kalcijuma. Potreba čovekovog organizma za kalcijumom je negde oko od 400 do 600 mg za običnog čoveka. Za dojilje nešto malo više, za decu možda nešto malo više, ali tu je to negde od prilike. Te davanja tih velikih količina kalcijuma nisu uvek opravdana, jer se ne ugrade u kosti, ali mogu da izazovu i problem, ako nema dobre sinergije o kojoj smo malo pre pričali. Znači, kalcijum, koga ima puno u mleku, ne stiže do kosti. I to je taj problem. Upravo zbog ovoga, o čemu su pričali malo pre. Znači, nemamo tu saradnju, ali imamo posledicu. Kada kalcijum uđe, ako popijemo recimo pola litra mleka, dnevno, kako kao neko popije, mi imamo, znači, tu negde oko 500-600 mg kalcijuma koji je ušao u telo. Bubrezi treba da obrade kalcijum i da ga prosto izbace, odnosno da ga sintetišu, da ga eliminišu napolje ili da ga ubrade negdje. Pošto tako kamen nastaje. Šta? I tako nastane kamen na bubrezi. Sad ćemo reći. Znači, kada to tako ide, onda bubrezi ne mogu sve to da urade kako treba. Onda oni izbace neki deo kalcijuma putem urina, pa imamo one kalcifikate ponekad u urinu, ali ne mogu sve. I kalcijum praktično tek, on ulazi u telo. Ne može stići do kostiju, stigne jedan deo. Mali procenat, recimo, od 120% kalcijuma možemo dobiti iz mleka. Znači, od 100% neke količine. Dakle, stiže mala količina do naših kostiju. Ostali deo kalcijuma ulazi u telo i može da stigne do naših krvnih sudova, da pospeši kalcifikaciju, da se veže zajedno sa drugim materijalima o kojima smo govorili i da pospeši stvaranje plakova. A kasnije znamo šta nastaje od plakova, znači ti trombovi, znači ili neke materijali koji mogu da se pokrenu i da izazovu infarkt srca ili nekog krvnog suda, opstrukciju krvnog suda i tako dalje. Znači, to je taj problem sa viškom kalcijuma koji mi unesemo jer ne stigne tamo na pravo mesto. Sledeće, kao što kažeš, on može da stvori kamenje u bubrezima i žučnoj kesi. Znači, to je isto jedan od problema. Sve više ljudi, mladih, kojima su pune žučne kese kamenja. Bubrezi, isto. Znači, može da se stvori kamenje u bubrezima isto. I imamo onda probleme ostranjenja žučne kese, što je loše. Ako nam je neko podario tu žučnu kesu, rođenjem, znači da nam treba. Zašto da je ostranjujemo? Ali uvek je sada lakše ostraniti žučnu kesu, ali hirurzi nemaju neko bolje rešenje, ko da se petlja sa vađenjem tih kamenčića, onda se odstrani cela žučna kesa i veže se, znači, žučni kanal sa jetrom i to već nije ta ista stvar. Znači,
više žuč se ne izdila u žučnu kesu i pravi rezerve i da, a žuč nam služi da razložimo masnoće, da emulgujemo te masnoće zajedno sa vodom i da izbacimo te holesterolske mase napolje ili masne masnoće da izbacimo napolje. Sada je već ovde otežana ta situacija. Znači, poremećen je taj metabolički proces razlaganja masti. Znači, i to je jedan od razloga da imamo sada posljedicu, lošu posljedicu zbog tog zbog tog kalcijuma koga ima puno mleka. Znači, vidimo da preporuke da se uzima mleko i mlečni proizvodi zbog velike koncentracije kalcijuma nisu baš opravdane. Jesu možda u onom slučajima kada imamo stvarno domaće mleko ili to dobro mleko koje nije, gde nisu uništeni sastojci koji su bitni za ugradnju kalcijuma. Kada govorimo o kalcijumu, veoma je bitno zašto nam on služi. Kalcijum nam je potreban, znači ne samo za ugradnju kosti, nego i za rad našeg srčanog mišića, za rad naših nerava, za rad naših, čak u nekoj meri imunološkog sistema. Znači, i tu nam je potreban kalcijum kao elektrolit. Znači, tu je mala količina kalcijuma koja je potrebna, ali najveću količinu kalcijuma imamo znači, u našim kostima, preko 98 ili 99%. Znači, on se nalazi. Ali ova mala količina kalcijuma je bitna i važna za pravilan ritam i rad srca, zajedno sa drugim elektrolitima, natrijumom, kalijumom, magnezijom, tako dalje. Znači, to je taj problem. I sada, kada kalcijuma imamo, a ne ugradi se, vidjeli smo do čega dolazi. Znači, možemo doći do tih posljedica. Zemlje u svetu koje piju najviše mleka i mlečnih proizvoda su upravo Finska, Danska, Švajcarska, onda Sjedinjene Države, uglavnom zapad. I zapaženo je i utvrđeno, to su sve naučne studije, ja ne pričam o napamet. Znači, ovo su sve pozivi na naučne studije, na Lancet, na pedijatriku, na Nexus, australijski Nexus magazin, na žurnal, medicinski žurnal iz Izraela, gastroenterologija i tako dalje. Znači, sve su to studije, nije to prazna priča, da ja pričam nešto i nešto protiv mleka, govorim ono što je naučno dokazano, da se to zapravo dešava u onim zemljama ko ima najviše osteoporozu, zapravo te zemlje gdje se pije najviše mleko i mlečnih proizvoda. A one zemlje gdje se ne pije mleko i mlečnih proizvodi, im skoro da nemaju osteoporozu, kod žena posebno, jer žena kada ulazi u godine, odnosno posle menopauzu, ili u menopauzu kompletno, onda ona gubljenjem estrogena, estrogen na neki način štiti žene i pomažu u gradnju kalcijuma. Tada se gubi u dobroj meri estrogen i onda osteoporoza, zapravo ta slabost kosti, laka lomljivost kosti, smanjena elastičnost kosti, smanjena koncentracija kalcijuma u kostima, postaje problematična. Kosti postaju šupljikavije i sklonije prelom. To je osteoporoza. Ali, isto tako, osteoporoza je biološki proces koji nastaje kod svih nas. Znači, starenje. Kako starimo, naravno, da nam slabe i kosti. I sada proces je malo ubrzaniji kod žena u tom periodu, posle 50 godina, i onda dolazi do izraženijih i problema, do češćeg pucanja i slabosti kosti. Ali žene, evo, to je znači naučno dokazano, u Africi, gde se jako malo pije mleka, pa i u nekim zemljama istoka, nemaju takve probleme sa kostima.
vidjeli smo iz priče i spominjanja kako ti Afrikanci trče brzo i imaju dobre mišiće i dobre kosti i lepo osvajaju medalje na tim svjetskim takmičenjima. Prvi su, a nemaju puno mlijeka da uzimaju, niti ga uzimaju. Tako da ta priča oko ugradnje kalcijuma i oko kalcijuma i osteoporoze nije najbolji izbor i mislim da treba voditi računa i o tome da se ne uzima u tako velike količine mlijeka, posebno velike količine mlijeka, radi dobrog zdravlja kosti. Kažem, nešto se može uneti, ali to je mali procenat. Imaćemo veću štetu od tog kalcijuma nego korist, a vidjeli smo koju. Da, ja znam jedan prijatelj tako, rekli su mu zbog preloma ruke da što više mleka pije. I on je dobio kamen na bubregu, a mlad, imao je ta 21 godina. Kamen na bubregu, to je posljedica, ali on neće imati zdraviju kost. On nije mu ništa pomoga. Gde ima kalcijuma, rekli smo juče, znači kalcijuma imamo u susamu, zatim imamo u zelenom povrću, zatim imamo u ostalim orašastim plodovima, u semenkama, imamo ga u biljkama, u voću imamo neku količinu kalcijuma i to je sasvim dovoljno, u mahunarkama imamo kalcijuma, to je sasvim dovoljno da imamo dovoljno kalcijuma u našem telu i da dobro funkcioniše. Znam puno osoba koji uopšte, ja sam prvi koji ne pije mlijeko i mliječne proizvode. Znam odličan kalcijum, imam dobre kosti, ali, znači, koristim kalcijum koji se bolje ugrađuje. I susama je daleko bolje ugradnja kalcijuma, zato što tu imamo i magneziju, kao što smo rekli, to je ta sinergija. Zato što imamo i ako to kombinujemo i sa, znači, zašto je povrće dobro radi kalcijuma? Zato što imamo vitamin A, pa imamo vitamin K, pa imamo u nekim namirnicama vitamin D, znači vitamin E u semenkama i tako dalje. Znači to je ta sinergija koja nam pomaže da se naš kalcijum u manjoj količini bolje uđe, bolje apsorbuje i bolje stigne, znači, do naših kosti. I onda te osteoblasti, znači ćelije koje stvaraju novo koštano tkivo, mogu bolje to da urade. I ne samo to, nego imamo tu i druge elemente kao što je mangan, kao što je cink, kao što je bakar i tako dalje. Svaki vrši svoju neku ulogu kad su kosti u pitanju. Jedan vezuje kosti, vezuje ta vlakna, vezuje, znači, ćelije, te vezivne materijale, drugi stvara tvrdoću, kalcijum recimo stvara tvrdoću, treći stvara elastičnost. Znači, svi elementi imaju svoj deo posla koji treba da urade u okviru tog procesa izgradnja kosti. A onda one druge vrste ćelija, osteoklasti, koje imaju sposobnost i namenjene su da otpadne materijale, znači tih ćelija, kada ćelije se obnove, onda one izbace te ćelije i razgrađuju kost zapravo. To je stalna ta produkcija i taj rad između osteoblasti i osteoklasti. Negde posle 30. godina, evo zapažamo još jednu činjenicu, da posle 30. godina sve pomalo počinje da nam popušta. Te nema melatonina dovoljno, te nema dobro ugradnje kalcijuma, te vidimo da i onaj posvesni um funkcioniše uglavnom na osnovu prethodnih iskustava i naših uverenja i naših navika i on dominira našim telom, te enzimi opadaju i tako dalje. Znači, to je taj problem. Znači, do 30 godina treba da vodimo računa šta ćemo jesti, kako ćemo živjeti i stvorit ćemo odličnu zalihu da u 40. i 50. godinama, kada je klinički dokazano da počne propadanje organizma i posljedica nagomilanih aktivnosti, da onda imamo tu eksploziju bolesti. Upravo to se klinički sada dokazuje.
Između, bilo je 45, 55, međutim sad evo, stalno ta granica ide niže. Sad je 450. Nam puno osoba koje su imali srčane udare u tim godinama, pa onda neke vrste kancera, pa onda recimo autoimune bolesti i tako dalje. Znači, vidimo kako to polako ide na niže i zato je važno da imamo dovoljno, znači, onih namirnica koje će nam stvarno pomoći. A u ovom slučaju, kada je u pitanju kalcijum, imamo te namirnice s kojih možemo dobro da izvučemo ga i da on maltene 90-100% bude ugrađen. Znači, manja količina namirnica, a bolja ugradnja, to je cilj. Sve vrste hrane, sve ono što unosimo u našem telu, treba da dobro razmislimo šta je to, kako će da se ugradi, koliko ćemo da iskoristimo iz toga. To moram stalno da ponavljam, jer je važno. Znači, koliko mi, ako smo uzeli sada čašu soka ili smo uzeli 200 grama nekog mesa ili smo uzeli 300 grama neke salate, šta to naš organizam iz toga dobije? I uvek moramo o tome razmišljati. Znači, šta je to što će stići tamo da nam treba? To moramo znati. Znači, da nam ne bude samo cilj, natrpamo se i to je to. Dakle, videli smo, one zemlje, znači, koje najviše piju mleka, imaju najveći procenat osteoporoze. I to je ta istina prava, koja je potpuno tačna i koja ide u prilog tome da mleko i mlečni proizvodi nisu pravi izvori kalcijuma. Ne moramo da ih potpuno izbacimo, ali da se ne osvrnemo samo na to. Jer ako mi nemamo žive enzime koji ugrađuju kalcijum, kao što je fosfataza ili neki drugi žive enzime koje imamo u namirnicama biljnog porekla, onda opet nema ugradnje kalcijuma. I eto, to je ta priča o kalcijumu. Znači, kalcijum je problematičan u mleku i možda će se nekad to ishvatiti da je to tako. Da vidimo šta se dešava sa proteinima u mleku. Mleko znači sadrži u svom sastavu masti, proteine i šećere. Proteini u mleku su najpre dva proteina, su zastupljena najviše, a to je kazein, koga ima negde oko 87% od ukupnih proteina u mleku. Imamo drugi jedan protein, BCA. BCA ili kravlji serum albumin. Skraćenica BCA od, kako kaže se, big, jel? Serum A albumin. Znači, BCA. On je zastupljen negde oko 11-12%. Dakle, ova dva proteina čine praktično ukupnu proteinsku strukturu u mleku. Šta je taj kazein je protein, a i ovaj drugi, najpre koji se teško vari. Znači, varenje kazeina iziskuje puno vremena, iziskuje dobar digestivni sistem, tako da deca kod kojih digestivni sistem nije dobro razvijen i odrasle osobe, odnosno starije osobe, stare osobe posebno, kod kojih digestivni sistem je naravno funkcionalno i fiziološki i biološki počinje da propada, oni budu izloženi lošijem varenju mleka i mlečnih proizvoda. Znači, otežanom varenju. Mlade osobe, one nekako mogu to i da proguraju, ali nikad se kazein ne stvari dobro i dobro. Zato je kod tih malih beba često dolazi do tih krčeva i do tih bolova u želucu i cevima, jer se kazein ne stvari, ne može da se stvari. I onda pojavljuju se te kolike koje nisu prijatne deci i deca plaču i ne mogu to da onda mame
moraju da intervenišu i tako. Znači, kazein je problem. Problem je tu još malo veći. Nije samo problem što se kazein nije stvario dobro u mleku, u želucu našem, nego što se on nikad potpuno ne stvara, nije u 12-palačnom crevu, gde bi trebalo da se dovrši varenje hrane, smo tako rekli. Znači, to je kraj, znači tanko crevo je kraj, završetak gde se hrana praktično stvarila u onoj meri da omogući ćelijama da dobije ono što njima treba. Naravno, imamo mi jedan proces ćelijskog varenja u samoj ćeliji, kad stignu ti elementi i ti hranjivi sastojci, ali to je drugi jedan proces. Znači, ti fragmenti nestvaranih proteina iz mleka ulaze u krvotok. I to je taj veliki problem. Znači, kroz zidove tankog creva. Šta je tu problem? Problem je ta propustljivost naših creva. Ona stvara najveći problem. Zapravo, šta znači propustljivost? Stvaranje oštećenja na zidovima tankog creva. Stvaranje, prosto rečeno, tih rupa ili prolaza kroz tanko crevo koje nisu filtrirane dobro, koje nisu dobro, znači koje nemaju tu barijeru da se izvrši jedan pregled onoga što ulazi. To su te rupe, to je ta propustljivost ili oštećenje tankog creva. I onda dolazi do ulaska svega i svačega. To su otvorena vrata za ulazak onoga što nije dobro. Tako ti fragmenti. Najpre fragmenti nesvarenih proteina, ne samo proteina mleka, nego i proteina, recimo, drugih, kao što su proteini iz pšenice, kao što su glutenski proteini. Znači, gluteni, nove varijante proteina. Glutena imamo preko 100 novih varijanti, to je taj problem sa pšenicom. Vidite kako se mogu postići nekad dobri rezultati kod, recimo, autoimunih bolesti, kod, recimo, problema sa štitnom žlezdom. Samo je dovoljno ponekad da se izbace proteini iz pšenice i da se antitela smire i vrate na normalu. Eto koliko malo treba, koliko je ta naša hrana važna, koliko je ta ishrana bitna, koliko ona utiče na sve to. Ali treba to uraditi i treba to i znati. Znači, izbacimo pšenicu i možemo da pomognemo kod napada na štitnu žlezdu. A ne da čekamo da antitela unište našu štitnu žlezdu, da ona više ne funkcioniše, a onda ćemo ići nekim terapijama. Znači, trebalo bi prevenirati stvari. Znači, učiniti pre nego što dođe do toga. Ti fragmenti nestvaranih proteina oštećuju najpre one treplje koje se nalaze u našem tankom crevu. Te trepljice imaju ulogu da usitne još više te hranjive sastojke koji su već stigli u zadnju obradu. Imaju ulogu da ubace njih kroz zidove, imaju ulogu da ih filtriraju, pregledaju i da kažu ovo je dobro, ovo nije. Ali, ako imamo nesvarene fragmente proteina ili nesvarene fragmente masnoća ili šećera, ali najpre proteina, onda oni oštećuju naše treplje. Znači, onemogućavaju njihov dobar rad. I onda neke supstance koje drže sudokožu tankog creva u optimalnom stanju, znači u dobrom stanju, takozvani zonulini, oni su isto smanjeni. I onda zonulini dozvoljavaju, omogućavaju zapravo nedovoljna njihova količina i koncentracija, ne dozvoljavaju da zapravo dobre stvari uđu, nego ulazi sve i svašta. I onda imamo te molekule koji ulaze kroz oštećene zidove takvog creva. To se dešava i na nivou debelog creva od onih sastojaka koji prođu do debelog creva. Znači, tu imamo mi te rupe. I na debelom crevu. Pričali smo o tome kako to izgleda. Znači, sud ta oštećenja nam prave problem.
fragmenti nesvarenih proteina, kada dođu u ovih molekula, oni ulaze u krvotok i tada ih dočekuje imunni sistem. Šta radi imunni sistem? Šta će da radi imunni sistem? Da pokuša se bori. Pa, za njih je to, šta? Strana supstanca. Oni to ne prepoznaju. I onda te limfociti, kao glavni nadgledači svega toga, šalju informaciju B limfocitima da proizvode antitela, odnosno gamma globuline, i da napadaju te strane supstance, odnosno neprepoznatljive supstance. Sada ovdje imamo jedan oblik kazeina, beta-kazein. To je već novi jedan oblik. I onda taj beta-kazein postaje sada antigen, o tome smo ovdje pričali. I onda imamo sada jednu zbrku kod imunog sistema. Naš imunni sistem je tako dobar i sposoban da napravi kalupe za sve moguće proteine i za sve moguće te antigene koji ulaze u telo, a oni ih ne prepoznaju. Znači, milijarde tih antitela i tih kalupa će da naprave naše B ćelije i da prosto kidišu. Ali sve što ih više, sve što više tih kalupa, sve što više tih antitela, sve je veća mogućnost, jer i antigeni i strane supstance znaju i oni nekada se pretvore u nešto drugo. I onda ta jurnjava jednima za drugim i sudari i ti ratovi koji se vode često, pošto često uzmemo lošu hranu, znači stvara zabunu u imunnom sistemu i imunni sistem nekad pogodi i našu sopstvenu ćeliju. To je taj problem. Znači, kao kad se vode ratovi između dve vojske, pa onaj se maskira, uđe u vojsku, a on pogine od svog. Jel? Zato što je dobio neki drugi oblik. Ovdje je isto tako slično. Znači, imamo taj problem i šta se često dešava, to je nauka dokazala, da kazein, odnosno sada neki oblik beta-kazeina, može sada napraviti zabunu i da naše sopstvene ćelije napadnu beta ćelije pankreasa. Šta to znači? Znači, kada su beta ćelije pankreasa napadnute, onda se dešava da budu zbrisane i da više ne mogu da proizvode insulin. I eto jednog oblika i dosta čestog oblika dijabetesa tipa 1 ili juvenilnog dijabetesa, dečeg dijabetesa, sada se može reći i tinejdžerskog, jer može nastati i u periodu tinejdžerstva i tom mladom periodu, znači odrastanja, da imamo dijabetes tipa 1. To je naučno potpuno dokazano. Kod one dece koja su imala dijabetes tipa 1, kada su rađena antitela, nađen je veći procenat antitela na kazein. Znači, naučno dokazano. Ne mora biti to, ali može biti. I često i bude. Mi, kad budemo govorili o dijabetesu, vidjet ćemo šta se može da prouzrokuje dijabetes 1 ili 2, ali evo jedan od načina za dijabetes tipa 1 je upravo to. I praktično naše beta ćelije pankreasa budu zbrisane u potpunosti. Nema, ne radi, ne funkcionišu. Mora da se pređe odmah insulin. To je taj problem. Udruženje pedijatara, zapravo i američki pedijatri, savjetuju da majke ne daju deci mleko u prvoj godini života, kada su njihova antitela, kada su slaba, kada dobijaju od majke i kada je njihov imunni sistem jako loš. Jer to jeste period kada može najpre doći do tog poremećaja te autoimune bolesti. Mi ne znamo, nije još potvrđeno naučno, ali sigurno postoji mogućnost da ti proteini napadaju i neke druge naše organe. Jer imamo puno autoimunih bolesti. Znači, ne vrti se sve oko toga, to su virusi, nepoznato poreklo, ono,
Ne može nešto biti nepoznato. Za sve što nastane kao problem, uvijek postoji neki uzrok. Znači, to ne znamo uzrok, a i ne znamo ok. Ali evo, nekad i znamo uzrok, ali nećemo da ga priznamo. Znači, to je jedan od posljedica toga. Ali velika posljedica. Dete prelazi na insulin, ulazi u veoma teško stanje, da se pomiri s tim, ulazi u stresno stanje, emocionalnu poremećenost, mentalni problem i tako dalje. Znam djecu koje imaju dijabetes tipa 1 i jako to se loše napreduje i nije dobro. Znači, evo, vidjeli smo šta taj kazein može da napravi. Šta dalje kazein može da napravi mlijeka, isto je ovaj kravi serum albumin. Slično. I tu je rađeno istraživanje gdje je to utvrđeno. Znači, taj protein iz mlijeka je nepovoljan i kod nekih drugih situacija. Rađeno je jedno veliko istraživanje, kinesko istraživanje, gdje je dr. Campbell radio to u Kini, koje su finansirali Sjedinjene Države, na velikom broju ljudi su rađene istraživanja o ishrani i utvrđeno je sljedeće. Pošto u mlijeku ima ta supstanca aflatoksin, ne alfa nego afla. Znači aflatoksin koja ne bi trebala da bude u mlijeku. Ne bi trebala da ne može se tolerisati u mlijeku. Pa je Campbell to ispitivao i utvrđeno je da je aflatoksin bio uticajan, inače potencijalni okidač za izazivanje kancera aflatoksin, znači da je u nekim situacijama došlo do porasta kancera. Evo kako je to ispitivao. Stavljao je u, recimo, koncentraciju 20% aflatoksina i 20% kazeina. I onda je što trebalo da se vidi kako će neko tumorozno žarište koje je stagniralo, znači stajalo, znači imamo tumor koji je stabilan, ne raste, ne razmnožava se, nego je benignog oblika. Kada je u ovoj koncentraciji stavljeno, praćeno je šta se dešava sa tim žarištem. Žarište je raslo. Znači, počelo je da raste žarište. Onda je obrnuo, pa je stavio 5% aflatoksina i 20% kazeina. Šta misliš, šta se tada dešavalo sa žarištem? Znači, žarište i tada raslo. A onda je stavio 20% aflatoksina i 5% kazeina. Šta se tada dešava? Raslo je i tada. Znači, zaključak je dobar. A onda je stavio samo aflatoksin bez kazeina. Šta se tada dešava? Tako je, žarište je mirovalo. Znači, zaključak je veoma jasan. Aflatoksin, odnosno kazein iz mlijeka, pospešivao aktivnost promotera aflatoksina da izazove bujanje ćelija. Znači, kazein je direktan krivac da se aktivira jedna supstanca kao što je aflatoksin, kancerogena supstanca. To je utvrđeno i na primjeru kod virusnog hepatitisa B, C, kada je uz kazein rastao kancer jetre. Znači, kada smo imali kombinaciju virusa hepatitisa C i B i kazein, aktivirao se više kancer jetre. Znači, kazein je jako nezdrav. Dakle, kazein može da potencira kancer.
Pa onda istraživanja govore da kazein iz mlijeka može da izazove kancer dojke, zatim kancer rektuma i ostali i drugi delova debelog crijeva i kancer jetre. Kada je rađeno jedno istraživanje na velvetskim majmunima, utvrđeno je da je kazein delovao na smanjenu plodnost, kako kod muškaraca, tako i kod žena. Znači, izazivao je neplodnost. Tako je mleko, znači, proizvodi može izazvati neplodnost. Mi imamo sada veliki procenat neplodnosti kod mladih osoba, posebno kod osoba preko 30 godina. Jedan od razloga se može pripisati mleku i mlečnim proizvodima. Kako je delovao kazein na tom istraživanju? Delovao je napadao je zapravo spermatozoide na degeneraciji spermatozoida, na oštećenju, zatim smanjivao je pokretljivost istog i smanjivao je njihov broj. Dakle, tu imamo jedan loš efekt da može da poveća neplodnost. Rađeno je veliko istraživanje na globalnom nivou, znači u svetu, i utvrđeno je da one zemlje u kojima se najviše koristi mleko i mlečni proizvodi, konzumira, da su imale najveći procenat neplodnosti. Opet ćemo to napraviti paralelu s Afrikom. Vidimo da u Africi i Aziji nema baš tako mnogo neplodnosti, a u zapadnim zemljama ima. Evo još jednog dokaza, a u Africi ne piju mleko i mlečni proizvod. U Aziji isto manje, a ovamo baš puno toga imamo i neplodnost. Znači, i tu možemo vidjeti kako deluju proteini iz mleka. Veoma bitno, kada su u pitanju masnoće, da proteini iz mleka mogu podići nivo kolesterola, koga ima u mleku, i to je taj kolesterol, ako mleko dugo stoji, taj oksidovani kolesterol. Znači, proteini iz mleka podižu nivo kolesterola. Tako da li je mleko sa manje ili više masnoće, nije bitno, protein će da angažuje kolesterol, naravno, bolje kad je manje masnoće, zbog oksidacije, ali opet imamo i taj problem. Znači, proteini su podizali nivo kolesterola, odnosno podižu. Sledeće, što je problem, vidimo sada kako deluju proteini iz mleka, vidimo kako je kalcijum problematičan u mleku, da vidimo šta je sa onim mlekom u kome ima puno hormona, a ima ih skoro u svakom mleku. Smatra se da u mleku ima preko 40 hormona. Među njima je veoma ozbiljan i problematičan IGF-1 hormon, ili somatomedin C, koji se nalazi u mleku. On se nalazi inače u našem telu, ali kada ga dopingujemo sa povećanom koncentracijom mleka, onda ćemo ga imati još više. Šta on radi? On blokira sintezu estrogena. Znači, šta znači to blokirati sintezu estrogena? Jetra sintetiše to. Znači, blokira da se estrogen razloži.
i on ulazi slobodan u naše telo, vezuje se sa, recimo, estrogen receptorima na dojci i može da pospeši kancer dojke. Dakle, možemo vidjeti i to da je jedan od razloga i jedan od faktora rizika za nastanak kancera dojke upravo mlijeko i mliječni proizvodi. Kažete, jedan od faktora rizika. To može biti vezano i sa drugim vrstama i sa kancerom uterusa i tako dalje. Tako da možemo i tu imati problem. Takva velika koncentracija hormona sigurno pravi određene disbalanse na nivou naših hormona. Znači, najpre, naši glavni hormoni su glavni, da kažemo, koji imaju veliku funkciju u našem organizmu i ako najširu delotvornost, znači insulin i kortizol, i sigurno da deluju i na njihovo aktiviranje i na disbalans. Imamo sljedeći problem. Mlijeko i mliječni proizvodi sadrže puno sluzi i kod dece posebno, kada dođe do upalnih procesa, gdje se u samom procesu i upali stvara sluz, kao što je recimo sinuzitis ili možda otitis media, akuta, znači upala srednjeg uha, posebno kod male dece, je njihova tubica, ona je praktično u nivou nosnog kanala i čim dođe malo do curenja u nosiću i do zapušenosti nosa, onda upala se lako prenese na uho, srednje uho i onda deca dobijaju često te upale srednjeg uha. Mi odrasli kako rastemo, ta tubica se krivi ispravlja i onda teško može da uđe recimo iz nosa neka sluza, prodre dole u srednje uho i da to odrasli retko kad imaju upale srednje uho. To je tačno. Znači, pošto mlijeko i mliječni proizvodi pospešuju stvaranje sluzi, znači, oni mogu dovesti do pojačane sekrecije i do aktiviranja upalnog procesa. To važi i za promene na nivou plućnog tkiva, na bronhijama i alveolama. Znači, i tu može da se pospeši ta sekrecija, odnosno da se proizvodi više tih sluzavih materija koje oblažu ta tkiva i da se upalni proces održi duži, a i da često dođe do recidiva, znači do obnavljanja procesa. Tako da osobe koje, posebno maloj djeci, treba odmah prekinuti davanje mlijeka i mliječnih proizvoda kada imaju upalu srednjeg uha, upalu sinusa ili imaju astmatične napade ili astmu. Znači, to važi i za djecu i za odrasle. Znači, osobe koje imaju česte upale i imaju probleme na plućima, posebno astmu, treba im smanjiti mlijeko, a najbolje u tom periodu dok traje taj problem i baciti ga. Pospešit ćemo brži oporavak. Tako kaže nauka. Imamo li još nekih problema? Naravno da imamo. Šta je sa šećerima u mlijeku? Mlijeko sadrži mliječni šećer, a on se zove laktoza. Je tako? Da. Laktoza. Laktozu ne može da koristi naš organizam kao takvu, nego ona mora da se pretvori u šta na kraju, šta smo rekli? U glukozu. Tako je. Znači, laktoza jednako je glukoza.
trebalo bi. Znači, nas interesuje glukoza. Imamo osobe koje su, poznata činjenica, intolerantne na laktozu. Znači, ne podnose laktozu. I takve osobe ne smiju da piju mlijeko, mliječne proizvode. Najveći broj takvih osoba se nalaze upravo u afričkim zemljama. Zatim kod Jevreja, zatim ima dobar deo i kod Grka i tako dalje. Znači, neki ljudi vekovima, ne koristeći mlijeko, imali su intolerantnost na laktozu i to je ostalo. Međutim, kod ljudi na zapadu to se vekovima koristi, pa je to malo organizam prosto privikao se na to i prilično se toleriše ta laktoza. A jel postoji, kao što na primjer mi za gluten, da li postoje neki malo onako ne baš toliko jasni faktori, da ne bude neka alergija, da bude crveno na koži i gušenje i to, nego bude onako malo manje reakcije u telu koje pokazuje da smo intolerantni? Tako je, znači mi kod glutena, i ranije je bio gluten u žitaricama. Da. Ali nije pravio takve probleme, to je bilo... A to je to što su ti nove vrste? Zato što postoje nove sorte, genetski ukrštenih, modifikovanih sorta pšenice i novih, zapravo modifikovanih glutena. Znači, nove modifikacije glutena, spomenuo sam to u jednoj priči ovdje, znači preko 100 novih modifikacija glutena imamo i mi ne moramo čak ni laboratorijski da imamo na testovima, da se pokaže da imamo antitela na gluten, a da imamo simptome koji ukazuju da se radi o sličnim promjenama kao kada imamo intoleranciju na gluten. Znači, to nam govori da ne moramo imati celijakiju, znači probleme sa tankim crevom, nego možemo imati i druge poremećaje kada je u pitanju gluten. Jer te nove varijante mogu izazvati razne poremećaje na koži, na nivou nervnog sistema, mogu izazvati poremećaje na crevima, u drugim oblicima, mogu izazvati poremećaje i na našem imunom sistemu i tako dalje. A kada smo intolerantni na laktozu, da li može, na primjer, da recimo nadimanje posle korišćenja proizvoda ili nešto tog tipa da ukazuje na intoleranciju? Može, znači može i to. Može i to jedan od razloga, da je to jedan splet puno okolnosti, ali kako ne, pa sam kazein će dovoljan biti da se izazove nadimanje. Znači, ako mi nemamo dobro varenje hrane, uvijek ćemo imati posljedicu nadimanja. Sad imamo tu dve varijante, da li će se stvarati meteorizmi ili gasovi, pa ćemo mi te gasovi izbacivati, ili će se oni zadržavati u našem telu, bolje je da izbacujemo te gasove, jer nam onda stomak neće biti stalno nadut. Ali kada su gasovi unutra i oni stalno tu stomak naduvaju prosto, onda to nam pravi smetnje. Ovako, kada imamo izbacivanje gasa, mi se oslobodimo tih gasova i onda je to bolja varijanta. I može da bude, na primjer, to, sad ja rešavam probleme svim svojim prijateljima, ali razmišljam zato što imam primjer prijatelja koji ima često tu nanimanost i baš me zanima da li to može da bude posledica laktoze i kazeina, jer, na primjer, čini mi se da to može i od tih što sam baš pominjala, dehidriranih proteina, što se piju kao šejkovi. Da li to može da... Naravno da može i to. Ima puno stvari. Jednostavno, njegov sistem organa za varenje je loš. To može biti od toga, može biti od svašta, ali on treba da proba. Prvo izbaci ovo na što se sumnja. Jer mi imamo nekad 10-ak različitih stvari koje mogu predstavljati problem. I onda to je kod hrane čak i lako. Aha, sumnjamo na ovo, izbacimo to. Sumnjamo na ovo, izbacimo to, pa vidimo. Evo recimo kada je čokolada u pitanju, ja sam lično ispitivao na svoje deci, dam čokoladu, pojavi se ekcem na licu, crvenilo. Isključimo čokoladu 2 sata, povlači se ekcem. Da bi utvrdili da li je to stvarno od čokolade, ponovo damo 4 kockice čokolade, evo ekcema ponovo crvenilo. Znači, to je to. Meni to sam rekla od sira, kao neki akne, ali nije baš akne, nego mi se ospice neke policije. Evo sad to jel sam sir i odmah mi se pojavi, pre par dana.
Moguće. Znači, to mi možemo da ispitamo sami, onda kad imamo tu intolerantnost, onda lako to rešimo. Paleolaktoza, znači laktoza je šećer, mi iz njega treba da dobijemo upotrebljivu glukozu. Da bi se pretvorila laktoza u glukozu, koristimo enzim. Enzim se zove laktaza. Znači, laktaza je ta koja posreduje